mu myaka 5 ishize guhera mu mwaka 2021 kugeza 2026 gahunda ya Visit Rwanda yakomeje kuba imwe mu nkingi zikomeye z'ubukangurambaga bw'u Rwanda bwo kumenyekanisha ubukerarugendo kuri rwego mpuzamahanga. Intego yayo ni ukongera umubare w'abakerarugendo, gushora imari mu gihugu ndetse no kubaka isura nshya y'u Rwanda nk'igicumbi cy'ubukerarugendo bwo ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'ingaruka za COVID-19, ubukerarugendo mu Rwanda bwatangiye kongera kwiyubaka. Imibare ya Rwanda Development Board igaragaza ko mwaka 2021 hafi miliyoni 164 z'amadolari ya Amerika aya mafaranga yinjijwe mu bukerarugendo. Mu gihe kandi mwaka 2022 hafi miliyoni 445 z'amadolari ya Amerika ariyo yinjijwe mu bukerarugendo. Ni mu gihe kandi mwaka 2023 arenga miliyoni 620 z'amadolari ya Amerika ariyo yinjijwe mu bukerarugendo. Mwaka 2024 yariyongeye agera kuri miliyoni 647 z'amadolari ya Amerika nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'ibanze za RDB. Ibi bivuze ko ubukerarugendo bwazamutse cyane bukarenga urwego bwariho mu kwinjiza amafaranga mbere ya COVID-19. Nanone umubare w'abakerarugendo wakomeje kwiyongera. Ubukerarugendo bushingiye ku nama n'inama mpuzamahanga bwarazamutse cyane. Umujyi wa Kigali nawo wakomeje kuza mu mijyi ya mbere muri Afurika yakira inama mpuzamahanga. Hari amasezerano akomeye ya Visit Rwanda yasinywe muri myaka 5 ishize mbere ko tuvuga kuri Aston Villa. Muri ayo masezerano harimo amasezerano u Rwanda cyangwa se Visit Rwanda yasinyanye n'ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza hari mu mwaka wa 2018 kugeza n'ubu. Ubu nibwo bufatanye bwatumye Visit Rwanda imenyekana cyane. Ubu bufatanye cyangwa se aya masezerano hagati ya Visit Rwanda na Arsenal FC bwari bushingiye kwamamaza gahunda ya Visit Rwanda binyuze ku kuboko k'imyambaro y'abakinnyi ba ikipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium, ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Arsenal ndetse no mu bikorwa byo kuzamura ubukerarugendo. Andi masezerano u Rwanda rwasinye n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2019 na amasezerano yagamije kwamamaza u Rwanda ku isoko ry'Uburayi, gukorana ibikorwa byo guteza imbere urubyiruko ndetse no guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda. Andi masezerano yasinywe mu mwaka wa 2023 aho gahunda ya Visit Rwanda yasinye amasezerano na FC Bayern Munich. Aya masezerano yavuga ko harimo kwamamaza Visit Rwanda, guteza imbere umupira w'amaguru mu rubyiruko, ubukerarugendo ndetse n'amahugurwa ku bakiri bato. Andi masezerano u Rwanda rwasinye na Atletico de Madrid aha hari mu mwaka wa 2025. Icyo gihe nibwo u Rwanda rwatangaje ubufatanye bushya na Atletico Madrid. Ni ubufatanye bwari bugamije kwamamaza Visit Rwanda ku isoko rya Espagne ndetse n'iry'abanyamerika bavuga iki-Espanyol. Muri aya masezerano hari amafaranga yagiye avugwa cyangwa se azwi ashobora kuba yaratanzwe tunagiye kugarukaho muri ikiganiro. Kubera ko amasezerano menshi atagiye atangazwa mu buryo burambuye, ndaza kwifashisha imwe mu mibare yagiye ivugwa mu itangazamakuru bitandukanye. Reka duhere ku mufatanyabikorwa wa mbere ari we ikipe ya Arsenal. Amafaranga avugwa ni hafi miliyoni 10 z'amayero ku mwaka. Andi masezerano twagarukaho na amasezerano u Rwanda rwajyanye na ikipe ya Paris Saint-Germain. Amafaranga avugwa ni hafi miliyoni 8 z'amayero ku mwaka. Gusa ariko aya mafaranga ntigeze atangazwa ku mugaragaro. Ku ruhande rwa ikipe ya Bayern Munich amafaranga ntigeze atangazwa. Atletico Madrid nayo nuko no kuvuga ko amafaranga azwi neza ku mugaragaro ari make cyane, ariko kandi ibitangazamakuru mpuzamahanga bikunze kuvuga ko aya masezerano yose hamwe ashobora kuba atwara miliyoni nyinshi z'amadolari buri mwaka. Gahunda yo kwamamaza Visit Rwanda ni gahunda yakomeje gutanga umusaruro. Ubukerarugendo bwakomeje kwinjiza amadovize menshi, igihugu cyaramenyekanye cyane, habonetse amahirwe y'ishoramari. U Rwanda kandi rwakiriye inama mpuzamahanga nyinshi. Gorilla Tourism cyangwa se ubukerarugendo bushingiye ku ngagi nabwo bwakomeje kwakira abamukerarugendo benshi. Visit Rwanda yabaye ikirango kizwi cyane kuri uwo mpuzamahanga kubera ubufatanye n'amakipe akomeye y'umupira w'amaguru nari maze gukubwira. Imibare RDB nk'uko natangiye mbikubwira igaragaza izamuka rikomeye by'umwihariko kwinjiza amafaranga mu bukerarugendo nyuma ya COVID-19. Kuwa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2026 ekipe ya Aston Villa yo mu Bwongereza yatangaje ko yasinye amasezerano y'ubufatanye na Visit Rwanda ayizajya yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda ku myambaro yayo by'umwihariko imbere mu gatuza. Ni amasezerano azatuma Visit Rwanda iba umuterankunga mukuru cyangwa se principal partner, umufatanyabikorwa mu bukerarugendo, official tourism partner, ndetse kandi n'utanga ikawa yemewe n'iyi ekipe, official cafe provider. Muri aya masezerano ikirango cya Visit Rwanda kizajya kigaragara imbere ku mipira y'ama ekipe yose ya Aston Villa arimo y'abagabo, abagore ndetse n'amakipe y'abakiri bato n'ahandi hantu h'ingenzi hagaragara iyi ekipe ya Aston Villa. Uretse guteza imbere ubukerarugendo,
ubu bufatanye buzibanda cyane no kumenyekanisha u Rwanda nk'igihugu gifite amahirwe mu ishoramari, kwakira ibikorwa mpuzamahanga ndetse n'inama zitandukanye n'imikino. Aya masezerano avuga ko impande zombi zafatanya mu bikorwa bigamije guteza imbere umupira w'amaguru ndetse n'amahugurwa y'abatoza, ibikorwa by'ubugiraneza, guteza imbere imiyoborere ndetse no gutanga amahirwe yo kongera ubumenyi mu myuga itandukanye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Aston Villa, Francisco Calvo, nyuma yo gusinya amasezerano yavuze ko ubu bufatanye ari ikimenyetso cy'iterambere ry'ikipe mu kwagura ibikorwa byayo ku masoko mpuzamahanga. Francisco yagize ati ubu bufatanye bushimishije cyane kuri Aston Villa kandi biragaragaza uburyo ikipe ikomeje kwaguka ndetse no kugera ku masoko mashya ku rwego mpuzamahanga. Hari amahirwe menshi y'ubufatanye, kwiga, guhanga ibishya ndetse dushishikajwe no gukorana na Visit Rwanda mu buryo buzagirira impinduka nziza binyuze mu bukerarugendo, ishoramari n'iterambere rya siporo. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'u Rwanda, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama RCB, Jeannette Karemera, we yavuze ko ubufatanye ari uburyo bukomeye bwo kumenyekanisha u Rwanda ku isi binyuze mu mikino ikunzwe cyane na benshi. Mu magambo ye, Jeannette Karemera yagize ati aya masezerano agaragaza ubushake bw'u Rwanda bwo kugera ku bantu benshi ku isi binyuze ku mbuga zikomeye ku isi no kwerekana igihugu cyacu nk'ahantu ho gusura, gushora imari ndetse no gukorera ubucuruzi. Yakomeje avuga ko aya masezerano aje akurikira imyaka 8 u Rwanda rumaze rukorana ibikorwa byo kwamamaza igihugu mu Bwongereza, kimwe mu bihugu bikomokamo ba mukerarugendo benshi basura u Rwanda. Yagize ati dushishikajwe no gukorana na Aston Villa mu kugera ku bantu benshi bashya mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Burayi no hirya no hino ku isi. Binyuze muri ubu bufatanye, intego yacu ni ugushimangira umubano n'abantu basanzwe batekereza gusura u Rwanda, haba ku bw'ubukerarugendo, gushora imari cyangwa kwitabira ibikorwa by'ubucuruzi, ari nako tugira uruhare mu iterambere rirambye no guteza imbere urwego rwa ruhago mu Rwanda. Nyuma yo gusinya amasezerano, ikipe ya Aston Villa yahise itangaza ko abafana bayo bamaze kugura umwambaro mushya w'iyi kipe, by'umwihariko muri shampiyona ya 2026-2027, mbere y'uko ubufatanye butangazwa. Bazajya bayisubiza aho bayiguriye, hanyuma bagahabwa iriho ikirango cya Visit Rwanda ku buntu. Ikirango cya Visit Rwanda kuri imyambaro ya Aston Villa kigiye gusimbura icya Betano. Uyu mwanya wari usanzwe ufitwe na Betano, ikigo cy'imikino y'amahirwe cyari gisanzwe cyamaze imbere ku mwambaro wa Aston Villa. Iyi ekipe yari ikeneye umuterankunga mushya kubera icyemezo cya Premier League cyo guhagarika kwamamaza ibigo by'imikino y'amahirwe guhera mu mwaka w'imikino wa 2026-2027. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi muri Aston Villa, Francisco Calvo, niwe wari wahawe inshingano zo gushakira ekipe abaterankunga bashya ndetse no kongera amafaranga ekipe isanzwe yinjiza mu bijyanye no kwamaza. Amakuru ava mu bantu bazi iby'aya masezerano avuga ko ashobora kuba ari afite agaciro kanini kurusha andi yose ekipe ya Aston Villa yageranye n'abaterankunga mu mateka yayo. Aston Villa ibaye n'ikipe ikomeye yo ku mugabane w'Uburayi. Aston Villa ibaye n'ikipe ikomeye yo ku mugabane w'Uburayi igiye gukorana na Visit Rwanda. Mwibutse ko Visit Rwanda yari gahunda y'igihugu igamije kumenyekanisha u Rwanda nk'ahantu heza ho gusura ndetse no gushora imari. Visit Rwanda isanzwe ifatanya amasezerano na ekipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Atletico de Madrid yo muri Espagne. Yari imaze kandi imyaka 8 ikorana n'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza, aho ikirango cya Visit Rwanda cyashyirwa ku kuboko kw'imyambaro y'abakinnyi ba Arsenal. Gushyira ikirango cya Visit Rwanda imbere ku mwambaro wa Aston Villa, ibi bizatuma kigaragara cyane mu mikino ya Premier League, mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi, mu bikorwa byo kwamamaza ndetse no ku bicuruzwa by'iyi ekipe. Aston Villa ni imwe mu makipe afite amateka akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza. Yegukanye Champions League mwaka w'1942 ndetse kandi muri mwaka wa 2026 yegukanye UEFA Europa League. Mu myaka ya vuba iyi ekipe ya Aston Villa yongeye kugaragara mu makipe ahatanira imyanya y'imbere muri Premier League.